Good evening, everyone. We welcome you to our midweek prayer meeting. Today is October 30, Wednesday, and we welcome you to our service. Also, we'd like to welcome our patriarch sa Zoom. Good evening po or good morning po sa inyo sa Hawaii. And also, we thank our Pastor Pruvi for giving me this privilege to lead the singing. We also would like to welcome those viewers also sa Facebook and YouTube. We are now live, as you can see on the screen. So feel free to worship with us and be blessed with the preaching of God's Word. Tumakder tayo aming kakabsat as we start our singing. Our song for tonight is based on prayer and what God gives to us. He comforts us. Amen. Our first song is All I Need. All together. He's all I need, and I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call him. All I need, he supplies my thirsty soul. He satisfies He's the Lord of all, and He's all I need. He comforts me when I'm weary, eases every pain, heals my deepest longing. Time and time again, He's my soul's inspiration, my heart, consolation is my everything, and He's all I need. He's all I need. I will not turn to any other, for He's a friend who's closer than any brother. On this friend I can rely to be my strength. As life goes by, He's the Lord of all, and He's all I need. He comforts me when I'm weary, eases every pain, fills my deepest longing. Time and time is my soul's inspiration, my heart, consolation is my everything, and He's all I need. Our second song, Just Pray. All together, and the first stanza. I was discouraged when no answer came. See, I prayed for years and I still saw no change. I was ready to give up on my wish coming through. But when I prayed that last time, His power broke through. And prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God
our third song, God on the Mountain. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you never know. But things change when we're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. Man, on the second stanza, we took a faith way up on the mountain, but up comes easy when life's at its best. It is. Now it's down in the valley. All together now. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. The God of the day. The God of the day is the God in the night. Amen. Praise God. We are born to win. Our last song, Born to Win. All together. Born in the world of sin, hopelessly lost, no peace within, searching for love in the world of hate, no way I could win. Then the Savior came my way, He turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, was born to
remain standing, kakabsat. Grab your Bibles as we have our Bible reading and opening prayer by Brother Alex Malasig of HBBC Pasukin. Naimbag nga Rabim, Pastor John, stamot kin ka Pastor Proby, Pastor Bear, ken Pastor Dennis, ken kada kay amin kakabsat, naimbag nga Rabiyo. Dawatek man nga rod nga alain tayo, dagiti Biblia tayo, ket magipaglukib kayo, kanyak ijay. 1 Chronicles chapter 16, verse 7 to 12. 518, iti pay Bible tayo kakabsat. Da kay jay nga kabsat. Irugi tayo, ijay verse 7. Ket kastoy iti kinunana. Iti daydi nga aldaw, inyeg ni David, nga umuna daytoy asal mo. Tapno agyaman iti apo, babaen iti panakaaramat, ti ima ni Asap, ken dagiti kakabsat na. Agyaman kayo iti apo, awagan nyo tinagan na, ipakaamuyo dagiti araramid na kadigiti ili. Verse 9, iso ikantaan nyo isuna kadigiti salmos. Sa uwen nyo amin dagiti nakaskas daaw nga araramid na. Ipadayag yo itinsantuan anagan na. Ti puso agrag-ukuma kadagiti agsapul iti apo. Sapulen nyo iti apo ken ti pigsana. Sapulen nyo ti rupa na akan kanayon. Verse 12, lagipen nyo dagiti nakaskas daaw nga araramid na, nga inaramid na, dagiti datlag na, ken dagiti pangukum na, itingiwat na. Amen. Iti naibasa nga sa uti apo, ket dawatek man nga rod kakabsat, nga agdumog tayo, ket intayo iti pinagkararag. Bendito, ken managayat, ken naasi, managparabor, ken nasantuan nga amami, nga adat sa dilangit. Madaydayaw kuma, tinagan mo, iti agnanayon o apo. Agyaman kami, iti daytoy nga nagmalem, iti panangipaay mo, iti kirid, pigsa ken salun at mi o apo. Dawatek nga rod, ama, nga pakawanem, dagiti basol, ken pagkurkurangan mi ken ka o apo. Nagkanta kami, akas panang padayaw mi, ken ka o apo. Nagkanta kami, apagyaman iti kinaimbag mo, ti HBBC family. Ket agyaman kami, ti panaka bukel, iti daytoy nga lubong, babaen, tinainsang sangayan, ken di matukod, a kinasirib mo o apo. Dawatek nga rod, apabuludam, tinisang sangayan nga boses, sirib, kirid kinpegsa, ti Senyor Pastor mi, Pastor Probe o apo. Tapno digitoy nga saom, ket nalamuyot, tipan naka bensa-bensana o apo. Alawen apo, ay wanam nga rod, ti internet connection mi. Tapno digiti kakabsat, nga agbuybuya, ket ma-challenge da manen, ken mabindisyonan da, ting kamanen, ipalasat nga saom, babaen, ti Senyor Pastor mi o apo. Alawen, dagitoy nga rod, tinakdawaten, may gapu tinagan, nga pumi nga Hesus Kristo, aman nubot ken mangisalakan mi. Amen. Amen. Nagtukaw tayo kakabsat, na imbag nga Rabi iyo amin. At dakan upay sumungad nga bakal 5, aging kat-upat nga bagyo, aging kanat December. So nga talaga nga aksasarunod, eto yung kakabsat. Ayan. When, naimbaglangan ta deti madama, kat saan nga timupar nga diretso, wano nagsentro, dito ili tayo, pagilian tayo, no di kat kasla kwalang, siksikig na laang de, bakrang na pelang deti kakabsat. Ngam talaga nga napigsa, nagan na pelang kat ngumurnger ka, Leon, when, ngam nakarkaro deti inaramid ni Christine, uri at da jaybigan ka talaga nga ni Christine. Ayan. At da jaybigan ni Christine kami nagbasbasa. Talaga nga permit nam sa akan na.
Wen, kitak di aftermath iti bagyo kat nakaro. I don't know how true but I saw a picture di Batangas. Alang nga natinap ti danom di balay, natinap ti daga di balay. Wen, so nga talaga kakabsat, yeah, calamities are happening everywhere. But siguro, adupay, iti sumangbay, baka upatpay ko na ti pag-asa. Yeah, mga 4 to 5 storms would go through our Philippine area of responsibility. Pero, ano isot makailapod, kakabsat, iti panagkararag tayo kan panagdaydayaw tayo ti Apo. Kaya, oo, numan pa'y daduma, dakadagiti Zoom, but we thank God that we have the technology. Ayan. O, diyan ka mo naman ti viewers sa Facebook ita. Okay? But we have brethren who are joining us on Facebook right now. Amen? Ayan. Ayan. Yan yung mga nasa Zoom natin. Oo. Ti kararag ko, sabay ko matahaan nga maapektaran dagiti internet connection. Tapno napintas lata kakabsat. Ayan. Iti panaglasat na deti programa tayo ng nangruna. Deti panakaikasabat isa o iti Apo. Okay? So, di kiti makitak ti prayer meeting, di kat kaadwan na kat adults. Kaya, nagagat nga agkararag nga talagat lalakay kan babakit. Abos sigsigod. Ayan. Uri idi ununa nagat nagagat nga aglualo. Nagiti lalakay kan babakit. Oo. Talagang napintas mo ta transformation. Ayan. Nasukatan, di lualo, nagbaling nga kararag. Amen. Well, so nga, deta lang nga kakabsat, baka no laukan yot, Ave Mariana kan amami, deta kararagyo. Ayan. Okay, so kumustahin ko nga yung mga brethren natin dyan sa Cagayan. Isudat permi nga naala. Kadeto yung bagyo ni Leon, di Claveria. Ayan. Oh, talaga makita nga naala talaga kakabsat. Ayan. When ayan. Adot baktaw. Nagtutudo pa lang nga madama. Still raining. Ay. Oo. Pero agsagsagana, di kiti kakabsat tayo para kadeti umay nga anniversary to no November 10. Ikararagyo tinapintas nga tiyempo. Sapay kumata, DJ na awis tayo, umay da. Hopefully kat umay, dagiti provincial officials kan local officials tayo. Maki-attendar kadeti anniversary tayo jay Claveria, Cagayan. Nag-asum deta kakabsat nga opportunity. Ayan. Okay. Jay Lasam, kumusta kayo mo't dita Lasam? When? Oo, di ba? Dapat bisita tayo nga aso. Nag-asum deta, ayan. Oo. Okay. Agsida kay pato, tapnohan kay malamin. Hanga asot si dain nyo, pato. Okay? Kumusta mo't di kita kakabsat talawag? Amen. Nalawag kay pelang, wano nasip ngutin. Nalawag. Well, nang runa kat ijay sangot nagtuga ko ni Mang Ryan. Talagang send the light. Okay. Pasukin. Kumusta kayo mo dito pasukin, kakabsat? Okay. Wala okay, nandun si Pastor Bear sa side. Very good. Okay. Dakay nga kakabsat na pasukin ng kay Kapilian. Okay. Tapos Dingras. Tultuloy mo't digiti kakabsat tayo di jay. Good. Okay. Batak. Praise God. Dadigiti kakabsat tayo jay Batak. Amen. Okay. Magandang gabi po. Naggugwapo kayo dito yan ta TV One. Pero may nga kasla artista ti langlangayo kakabsat dito yan ta TV. Amen. Okay. Baglangan ta da TV Alright. Australia. Digiti kakabsat tayo dyan Australia. Naimbag Arabi iyo. Amen. The Mission House tayo. The Michael. The Balayda. Yun. Okay. Sino pa? At naka-join kayam damama ita. 12:30 ti Parbangon, J. Hawaii. Okay. Tapos,
Di kita duma, J. Canada ni Sister Riza, one absent na, dito nga kabsat, talaga. That's good. Oo. Pakita man pinya duma, lahat. Ayan, Ma'am Marites. We continue to pray for Ma'am Marites, kakabsat. Dito pa nagpa-medication na. Ayan. Yan ni Brother Joman, continue to pray for his recovery ni Brother Joman. Oo, nakaawi din, alpasante radiation procedure na. Let's continue to pray for his healing. Okay. Awanen? Oo. Ayan. Sige. Hanggang malasin dyan duman. But we welcome you all tonight. Hindi nga rod kakabsat, iti panagkararag. Mga latay, digiti kapartner tayo. Agsisinublat tayo managkararag. Amen? Okay. Dakay mo ta Facebook. Agtugaw kayo nga agkararag. Amen? All right. Let's go to the Lord in prayer.
Amen. Dawating atubak dirti aming kakabsat. Itultuloy tayo nga ikararag, digiti preparation para iti family camp. December 23 to 26, our speaker is Bishop Freddy De Vega. Kararagyo, dagiti seminar speakers tayo, dagiti speakers tayo. Aya, ti kada session, ket napintas, dagiti lesson nga na isagana, wano maisagsagana, para kadigito'y deti family camp tayo kakabsat. So I'm really excited to have this event of our church. Hanlang iso ng regular event, no diket it is a seminar. I would rather call it a seminar rather than a camp. Seminar because it's a time of equipping, it's a time of being empowered. Iso nga dawatik kat di pa nangikararagyo kakabsat, tagbalin nga nabalegi deti nga panggap tayo. Deti National Church Strengthening Conference tayo will be on June 11 to 13. That is now the date, June 11 to 13. The highlight na kat deti anniversary tayo ti June 15. Okay? Deta ti highlight na kakabsat. Amen? And I also want for us to pray for our country ng runa kakabsat deti government tayo. As you probably are aware of the many things that are happening right now, our role is to pray. No, ikararag tayo latta kakabsat dagiti addayti government, dagiti officials. Nang nangruna, ti kararag kugat deti umay nga eleksyon. Nga digiti ko ma-right people, ti maisaad kakabsat. Oo. So nga, well, as your pastor, ikararag ko kat long term ngamin ti prayer ko hanlang nga immediate. Isong I am concentrating on the young people because you never know, they will become the future influencers of our province, our region, and even our country. Ket that's 15-20 years from now. Natay to siguro daduma kada kayon. Naipalubos ti Apo nga si Bibiyag Kamtupay, makita tayo nga mapasamak na kita nga bambanag. Amen? Okay. So, dalpas mo ti biometrics mi kini Ma'am Kay Di Calman para kadete interview mi ti US Embassy. Hopefully, wag muna kayong pumalakpak. Biometrics pa lang yon. Oo. Ang ipanalangin nyo, November 26 yung aming interview schedule. This is a very important prayer request. Naipalubos iti Apo, we will be granted a US visa, kakabsat, and we could visit our ministry in Hawaii. Numan matuloy dito pa nagpa-US kakabsat, 2 lawas lang. 2 weeks lang, not 1 month. I do not want to stay there for a month. There are so many things to do in the ministry. I will go there ministry lang kan talagang makita no dadigitay do mga pastors. Baka wampay time kong agbisita at papastor sa Giant. Di jela ministry tayo kakabsat. Kan dagiti members tayo, like those members we have in California, we could be able to visit them 2 to 3 weeks siguro, pinaka-maximum ta 3 weeks. Then, i-connect ko kakabsat dito Canada. Oo, so nag-biometric sakmat idikal man ti Canada, pray for a good result. Oo, sapay kumata, ipaiti Apo kakabsat. Ayan, dito yung opportunity tayo, tapno makapag-minister tayo, kadagiti kakabsat ti Apo, iti balasiw, iti taaw. When we are arranging my schedule for next year, ado kakabsat, I need to visit Hong Kong, brethren. We need to visit our brethren in Australia, tapos tumatuloy ito Canada, tapos dito US, within a span of 6 months, nga maibaet di gitoy. 2 Sundays each, han nga nalaka kabsat. Ayan, so nga ado nga schedule deta. So pray for my schedules for wisdom. Tapno ma-ministeran tayo, dagiti amin nga members tayo iti HBBC. Amen? Okay, thank you very much. You may be seated now. Let's sing one song. Let's sing Without Him.
on the first stanza. Without him, I could do nothing. Without him, I'd surely fail. Oh, without him, I would be drifting like a ship without a sail. Jesus, oh Jesus, do you know him today? Please don't turn him away. Oh Jesus, without him, how lost would it be? Without him, I would be dying, and without him, I'd be enslaved, and without him, my life would be worthless. But with Jesus, thank God, I am saved. Jesus, oh Jesus, do you know him today? Please don't turn him away. Oh Jesus, my Jesus, without him, how lost would I be? Two things kakabsat. Mangrugito no Domingon, DJ in Bagak iti Sunday during the Sunday school, nga may schedule iti families nga i-meet ko kakabsat. Gaputa na ilit DJ schedule tayo ti Rabi Gaputa adot Bible studies, adot dagiti gimong tayo. And I want to meet with every single one of our families in the HBBC. Kaya't umot lang kakabsat? Very good. Iso nga naka-schedule mangrugiton Sabadon kakabsat, ay itong Domingo. So duwa nga family ti naka-schedule, I think Kakal family kan Asidera. Okay, so dakay ito ti umay the bishop residence, dakay ti mangitugot makana. Amen, good. Tapos ag-fellowship tayo, give us your prayer request and we will sing song and we will have a time together. Yan ang aking gagawin dahil sa daki ng ministry natin at dami, I do not want to lose touch of our families in the church. I really care for our families because our church ay binubuo ng mga pamilya at mga kabataan. Kaya napakahalaga na strengthen natin yung base, yung pinaka-basic unit, and that is the family and our young people. So you have an opportunity to have lunch with us. Siguro once every 6 months. Gawin nating tuloy-tuloy yun, no? Once every 6 months. Okay? 2 or 3 families every time. Yan ang ating gagawin. Okay? So, deta kakabsat, iti umuna nga kayat kung maipalagip ka na kayo. And then this coming Sunday afternoon, dete Friends Sunday tayo kakabsat, ijay Vintar. So, amin nga brethren tayo tisarat, kan Vintar. So we are going to have an evangelistic service this coming Sunday. Kaya't kung nga digidi inaw-awis yu, idi naudi nga nag-service tayo kat umay da amin. Ure awam may inayo na bisita. Umay amin digidjay kakabsat. We need to have a follow-up on them. Nga may mayat no adupay ti bisita. Kasi dedipe lang imay ide, adu di jayan. So dapat umay da amin, nga manayunan ti bisita. Because I am going to do 2 things. Umuna, ag-evangelistic service tayo, I want those people who come first time to be saved. Mga ganda ti gospel. May kadwa, may follow up tayo kakabsat, digijay amin nga imay. So get ready with our assurance of salvation lesson, kandete growth, na iso nga sigud kakabsat ti i-discuss ko jay. Okay? So those are 2 important reminders I would like you to have. All right? Ano sumarunon?
Ah? Na? Oh. Tuno Friday. Friday na yan, ti fellowship. Okay. Tun Friday, dete youth fellowship tayo. Don't invite anyone nga bisita. Members ti kayat ko nga umay. Nakay nga members ti dapat adda. Okay? Particularly, bakara, our outreaches ken lawag. I want to make sure that Pasukin and Claveria can also join. But I want to have a revival for our young people in our main church. So, amin kayo, umay ha? Okay, awan nag-absent, awan maladla daw. Mangrugi tayo ti, ano oras? 3:00 ti malem. We will start at 3 p.m. Okay? Dito iti venue tayo. Nya. Amen? Alright. Uray ta awang klase. Sigurado awang mang klase itong bigatan na yan. Awang banan? Opo, na yan. Di ko man itong bigating or dagfellowship na yan. May lata mo ta. Oo. One, flexible kayo mo. Members kayo mo dito. Alisto kayo lang kayo ayaban na yan. Wala. Paayabak to lahat kakabsat. Abangan nyo, paayabak lahat yung people na umay into no bigat. Mabalin. Okay? Sabalin tupay into no biyernes. Alright. So I'm really excited for our young people. Ala, hangke unay makukuan nga adults. Api awang magkada kami kung kunayo. Given ang kakabsat nga faithful kayo. Di ba? Faithful kayo mo lang. Well, expect tarak lahat nga faithful kayo. Expect tarak lahat nga very supportive kayo. Amen? Well, di gito young people nga min, so that sumarasaro nga generation, iso nga masapol nga reach outan tayo nga nalaing ida kakabsat. Amen? Okay, so, ano pa, di kita birthday. Idi October 28 ni Brother Alan Apalis. Happy birthday, Brad. Di Lunes. Idi kalman ni Hadasa. Ayan, ni Hadasa. Di Pasukin, tapos ni Sister Glyza, Australia, di Kalman. Tapos we have Erwin Sao, Brother Erwin. When, nagsarsarita kam kang Brother Erwin itay. Kat permi, kunana, wow, excited kam nga makaumay ka, dito yung pastor, kunana. Oo, pag-pray tayo. Rene Castillo from California. Risa Akibay, sister, happy birthday. Birthday mo pala ngayon, ha? Okay, so binabati ka namin, kayong lahat, ng happy birthday. Amen? Okay, praise God for that. Kablaawak man pa'y, di gito'y agbuybuyat Facebook nga dadjay Dubai, Hawaii, Kuwait, vegan, Ada na sharak idi Sunday night. After the service tay Batak, ada kina-appointment ko winitnessak. Agub-ubrat BDO, taga-Bantay, Ilocos Sur. So ng ikararagyo, maybe next week, mapangkam jay Bantay, kami ag-follow up. Tabarang mangrugi tayo kakabsat, iti outreach tayo, iti Bantay, Ilocos Sur. Amen? Oo, nag-aawid ka din. Ayan, ngamda kami kat saan? Nag-soul winning kampelang. Praise God. Tapos, from Zambales, from Abra, La Union, Quirino, Kawayan City, Isabela, very good. From Apayao, Apari, okay, from Las Vegas, naimbag nga rabi yung amin. Welcome to our prayer meeting here at the Hosanna Bible Baptist Church. Amen? Okay, so kumanta tayo pa itimaysa bago tayo makapakinig ng testimony. Tumayo tayong lahat and let us sing, kami nakakantan, happiness is to know the Savior. Praise God. We know the Savior. All right. Verse 1, everybody. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the real joy. Amen. Is mine no matter when teardrops start. 'Cause I found the secret
Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Amen? Okay, you may be seated. Makinig tayo ng testimony mula kay Brother M. Ephraim Agunoy of HBBC Hawaii. Greetings from the island of Oahu. I am Brother Ephraim or Brother MM of HBBC Hawaii. I got saved when I was 7 years old on November 7, 1998. The gospel was shared to me by Ma'am Cora, and I was baptized in our main sanctuary in Bacara by our patriarch on November 28, 1998. By the grace of God, I am blessed with Baptist parents. Brother Manny and Sister Ruth Agunoy, both are residing now in Dasmariñas, Cavite, together with my sister KK Agunoy and my Lola Aurora Cabalang de Ocampo. They are also active Baptist members serving our true God. Truly, it's a great blessing na lumaki po sa church. Talagang nasa system mo na at automatic na sa'yo yung pag-attend ng church services. After I graduated in high school at Northside Bible Baptist Academy in Lawag, na-convict po ako sa isang camp natin sa Batak na mag-aral po ng Bible School. So nag-enroll po ako sa Bethany Baptist Bible College in Makati. By God's grace, nakapagtapos po ako ng Bible School, and after that ay nag-aral po ako sa Philippine Christian University at doon naging varsity po ako ng basketball. At doon, nagsimula na po akong lumayo sa Panginoon. Ito talaga yung sinasabi sa atin ni Pastor Provy na problema ng karamihang Kristiyano, lalo na sa ating matagal ng Kristiyano, ay yung pagiging complacent. Yung pagiging malamig natin sa gawain, yung familiarity, yung madalas nagiging hypocrite tayo sa harapan ng Diyos. Tinetake for granted natin siya. Naakay ko naman po ang aking mga kasama sa varsity at ilan sa kanila ay nabaptized. Biski na rin po sa mga nakakasama ko sa basketball, ay talagang sinisiguro ko po na sila ay ma-invite ko sa church at mabahigian po sila ng salita ng Panginoon. Ngunit ganun pa man ay nandun yung nahihiya ako sa Panginoon dahil madalas ay nag-i-skip ako ng services dahil po sa paglalaro ng basketball. At ngayon, noong 2014 ay tinuruan po ako ng leksyon ng Panginoon nung nabalian po ako ng paa dyan sa Bacara. Hanggang sa nabiyayaan po ako ng maganda at mabuting asawa na talagang kaagabay ko po sa ministry. At by God's grace ay nakarating po ako dito sa Hawaii at nagagamit po dito sa gawain dito. Pero nandyan pa din ang kaaway na parang roaring lion talaga na lagi tayong gustong pabagsakin. Ngayon, okay tayo. Tapos mamaya, napabagsak na naman tayo ng kaaway. Maraming beses po akong naisahan ng kaaway na sobrang nakaapekto po sa aking marriage at sa aking Christian life. Ngunit tumatak sa akin yung preaching ni Pastor Provy about prayerlessness. It's either sin will move you away from prayer or prayer will move you away from sin. Kaya sabi ko, one time, Lord, ayaw ko na po ng roller coaster na buhay. Gusto ko na po ng tunay na pagbabago. I want to be fully surrendered to you and had no reservations. Kaya very thankful din po ako sa resident preacher po natin dito, si Preacher Glenn, sa walang sawang pag-guide niya po sa akin at sa mga advice niya po sa aming mag-asawa. At biyaya po ng Panginoon talagang pinatunayan niya sa akin ang Matthew 6:33. Mga kapatid, in seeking Him first and serving Him, you can never go wrong. At talagang pag naglingkod tayo ng tunay at tapat sa Kanya, ay ibe-bless niya tayo ng sobra-sobra. Because we can never outgive God. So mga kapatid, wag na wag po nating i-take for granted ang Panginoon. At wag na wag po nating hayaan
na ang dyablo ay pinaglalaroan lang po tayo. Again, maraming salamat po sa privilege na ito, Pastor Pruvi, Pastor June, our patriarch, and Preacher Glenn. Continue to pray for me and my wife, Sister Shelly, and our families, especially po sa aking wife na si Sister Shelly. Sobrang i-include niyo po siya sa prayers dahil sa blessing ng Panginoon. Siya po ay 1 month pregnant po sa aming twins. To God be all the glory. Pakasige mo lang. Okay, praise the Lord. Panalangin natin si Brother M. Masikog ni Shelly, kakabsat. Answer prayer natin yan. Okay? So, congratulations to you. But your testimony is very wonderful. Amok nga adu ka, dakay ti makarelate ka, DJ nga testimony. Ayan. Sino ka, dakay ti makarelate ka, DJ testimony. Amen ko na yun man. Right. Amo no na bayag ka, Kristiyano, di gidjay ti padpadas mo, kakabsat. Roller coaster. No, hamo nga sulbaron deta, kakabsat. Agda-down ka latang, agda-downan. Awam mapasamak ti spiritual life mo. Amen? Yeah, so nga praise God. Adda di kita nga testimony nga makatulong kada tayo. But let's pray for them right now. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. Salamat Lord sa buhay ni Brother M. Dahil sa biyaya mo sa kanya, kanti pa nagtrabahom kan kuana, blessing apo din mabigbig na nga pinalagipam isuna sometime in his life. Tapnon iti kasta ket totally nga isuko na tibiyag na ken ka. Ambok nga kadigidi, adu ti reservation na, adu ti han na maipaay nga banag iti biyag na ken ka, Apo Dios. Isu nga kasjay nga roller coaster di spiritual life na Apo. Until nga naisurrender na amin, ket intulok na ka iti biyag na Apo. Isu nga madaydayaw ka na. They are being greatly used in our ministry in Hawaii. Tultuloy mo nga usaran Apo ti biyag dagasawa. Brother M as one of our music coordinators. Sister Shelly working on the AV. Also both of them are being used in the music ministry. Continue to bless them ng runa ti panagsikog ni Shelly. Sa laknibam Apo deti maininaw nga baby or babies Apo Dios iti tiyan na. Bless the special numbers tonight in Jesus' name. Amen. Just started living, I found me a brand new love. Change my direction, wash away all my strife. A newborn believer is a holy in feeling. My loads are getting lighter, my days are getting brighter. I've just started living. If I have hope only in this world below, I'd be covered with trouble, I'd have place to go. But when I met Jesus, I started believing. I got filled with His love and cleansed by His blood. I've just started living. I've just started living. I found me a brand new Lord. It changed my direction. Wash away all my strife. A newborn believer is a holy in feeling. My loads are getting lighter, my days are getting brighter. I've just started living. Don't look at me funny, you'll prophet a doom. I'm one bit discouraged and I'm feeling no gloom, 'cause I had a spirit and it's totally thrilling. I've given up on counting, I've got no time doubting. I've just started living. I've just started living. I found me a brand new love. Change my direction. Wash away all my strife.
living. My loads are getting lighter, my days are getting brighter. I just started living a new life. Oh, what a life! When the world around you changes and your heart is overwhelmed, Consider Christ who never changes, and His peace can then be found. He conquered sin, death, and the grave. He still lives the souls to save. So look up, my friend, today. Consider Him. Consider Him who bore the cross for you. Consider Him whose love is ever true. He's faithful, you can trust Him, you can trust Him. So consider Christ, for He considered you. Are you weary in your labor? Do you struggle every day? Do heavy trials and temptations often seem to come your way? All through the years His word remains. By His Spirit we're sustained. So remember in this hour, consider Him. Consider Him who bore the cross for you. Consider Him whose love is ever true. He is faithful, you can trust Him, you can trust Him. So consider Christ. please consider Christ. Yes, consider Christ. For He considered you.
of the Father. On a warm summer day when the sun's shining bright, I can feel the touch of the Father in the snow that falls on a cold winter night. I can feel the touch of the Father. I can see the hand When I look around me, I can hear the voice. I can feel the mighty touch of the Father's love. everywhere I go. Everywhere I go, His presence surrounds me. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch of God. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the mighty touch of the Father's love. Everywhere I go. Everywhere I go, His presence surrounds me. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch. See the hand, hear the voice, I can feel the touch. See the hand, hear the voice, I can feel the touch. I can see the hand, hear the voice, I can feel the touch. I can see the hand, hear the voice, feel the touch of God. Of God. Sapay kumata marikrik nayo pa ilang ti pa nagtrabaho ti apo ti biyagyo kakabsat. Amom iti kapipimanan nga tao kat hanga ti awang kwartana. Do di kat day haan na marik na kakabsat iti pa nagtrabaho ti apo ti biyag na. Governor MMM declares the suspension of classes at elementary and secondary levels in both public and private schools due to Super Typhoon Leon. Thus for tomorrow, October 31, confirmed, awang klase tumbigat. Okay? Ha? Pati college? Ay, college lang ang meron. Okay. So elementary and secondary lang. Amen. Okay. Let me invite everyone to stand together. Ephesians chapter 4, verses 11 to 13. Ephesians chapter 4, verses 11 to 13. Okay? Alam tayo, digiti Biblia tayo, tagigidan tayong agbasa. I am going to address this message to all of the members of the Hosanna Bible Baptist Church. Dati nga message ko itang arabi kaya't pinaisagana ko, maikabiltot bulletin board tayo detoy. Oo, iso nga dinggan nyo, kat sapay kumakakabsat, may mutagtagan nyo kat makapag-reflect tayo. Ayan. Okay, this is not just a message nga isurat yung ta-outline yung ta-notebook yung kakabsat. This will become a part of the HBBC system. Okay, Ephesians 4:11 to 13. Read with me, page 1318 in your Bibles, Ilocano, agigidante agbasa begin. Ket dagiti daduma in kabil ng apostol, dagiti daduma mamadto, ket dagiti daduma ebanghelistas, dagiti sabsabali, papastor ken manursuro. Verse 12. Maipaay ti panakapaananay dagiti sa santo. Tika na sa undeta na anay kakabsat, adda ka DJ peak level. Ikapsot mo mambasit dito, kat kakaasyak lang or dituyin na Oo. Peak level, naan-anay. Sino ka da kay timang ibaga nga da kayo kat naan-anay kayon kakabsat? Oo, naan-anay. Da kay JP kan. Oo. DJ ti trabaho ti pastor. Okay? Halang atap numaan-anay, no dikat ko na, maipaay ti aramid ti panagserbi. So, the more nga grow ka, ma-involve ka iti panagserbi iti apo. DJ ti kayat ng asawan. Now, iyarig kuman kakabsat dito message ko, iti panagkambyo ti lugan. Kita nyo ti sarili yo ka dito, kambyo. Amom no, pinataray mo talugan, anat pangrugyan ng mga kambyo.
primera. No primera ka, kat biritem ka kabsat, agungor di makina, ngam nakapsot latataray na. Ana aramidem tapno, da serbina, DJ, pigsa di makina, ag-shift ka ti segunda. Correct? Tunukwan na da ka di segunda, hampay nga isut pinaka. Top speed di lugan, uray isagad mo. Uray isagad mo kakabsat. Hampay nga isut top speed na. Tap numarits mo di naan-anay. Di nga mean word na ka. Tap numarits mo di naan-anay. Nga top speed di lugan, base ka di pig sa di makina, ag-shift ka iti. Sumaro no? Tercera. No, da ka di terceran, napig sa di makina, uray isagad mo, hanapin na rin si top speed. So, hampay nga, naan-anay. Tapno, may experience mo di next nga speed. Ano aramida? Ag-shift ka from tercera to kwarta. Now, kadigiti luglugan itagakabsat, kala ko J. Montero, 7 speed. No, da ka di kwarta, no iman manual ko kakabsat, number 4, no manual, uray biritam, hampay nga humumari si top speed, na hampay nga naan-anay. Masapol nga ag-shift ka ti kinta, ka J5. Ag-shift kan tumanan J6 ta. Taka mo, may ikapiton. Hepta siguron. When? Digiti yung unanagat, digiti agbayo, iditi irikat ko. Talagang ikambyuda ka. Tap numayat, J pa nagpuligos, di J, anang awag da? Pulya ko na, di J? Pulya. Mayat, J pa nagpuligos na, kakabsat. Kati maudi no kwan nga stage sen, no nalpas DJ pa nagbayudan, no nalpas mo't kinta, 6ta, ti maudi, itta. Wen, isunukat maudi di jayeng kakamsat. Oo. So, ti point ko itang arabiin, nabayag kay nga attendant, di ba? Ado ka na kay 20 years en, baka tersera kay pelang. Iso nga uray, biritan kayo kakamsat, hamo marits jenaan anay, kasi di kayo mo't willing nga mag-shift ka DJ next level ti Christian life yo. The reason why many Christians are deteriorating, kan agistagnanten kakabsat, uray kanayong ka nga makigimong, uray kanayon na makangag kat preaching, uray kanayon ka piagaten ti conference, kanayon ka ma-revive, isukan tulang nga isu kakabsat, hamo marits jenaan anay, because di ka mat willing nga ag-shift ijay next level. I-off yung man ladet ang aminan. Tapno, kwa itatay pela nga min eh. Paki-off na lang muna yung ano niya, yung kanyang Kevin, i-off mo pelang. Oh, maawatan nyo kakabsat? That is the point of the message this evening. We must be willing kasi kadakay nga nagbayag nga miyembrong kat pampanunutag ti solusyon, agpapatay kayo no kano awan J next level yun eh. Kung kunak anang at next level na digito. Kala J, kita nyo J Santa Ana ya. Idi nag-speak ak idi anniversary kaabay kam kini Pastor Tuason. Okay? Ket imunak ag-preach sumarunong ag-preach. Oo. Di kwan kunana kanyak, Brad, kunana kanyak ni Pastor Tuason. Sa ganitong klaseng church na 49 years, nakarinig na halos lahat ng klase ng doktrina, halos klase ng preaching. Ano pang ipipreach mo? No awan DJ, ti point na kakabsat, no awan DJ, reason nga ag-grow ka pa'y, awanan ka kapsat, talaga ag-stagnan ka, ag-down ka. So nga, itang arabi kakapsat, ipakita ka da kayo, di DJ levels. Di DJ levels. Ano kita di kayo kumita. Di DJ levels kakapsat. Tapnon di kasta kita, no yan naka-istakam ijay nga level. And you need to go to the next level. Naawatan nyo di jay? My prayer is maipangkay ijay next level. Amen? Okay, you may be seated. Now, clear DJ illustration ha? So, uri kasanot pa ng pigam jay makina, han na madanon jay na anay, aging gangahan nag-shift jay kambyo. So, da kayo matkakabsat, nuhan kayo nga ag-shift ka digitoy nga next level, awan, talaga nga matay kayo kakabsat. When? The spiritual life. Okay? Now, the problem ti adu nga churches kadigiti nga tiyempo, I have seen that the problem of many churches today is that
many Christians are stagnant. Anat ka na sound ti stagnant? Dating agay ayos, nagsardeng mutan. They jay ti stagnant. Kasla kanal. Ado kada kay nga miyembro, ti dating agresibo, dating aktibo, dati kakabsat nga social winning, awam mutan. Detat problema, kadagiti ado nga churches itatta kakabsat. Hello? When? Dating excited, nugimong, dating nga nakasapsapa, uri agbagbagyo, adalata, tatawam mutan. That's the problem of many churches nowadays. Nawatan nyo kakabsat. Aminin nyo nga problema di jay, uno saan? Siyak nga pastor, aminit nga problema di kakabsat. Ado nga churches, ado nga miyembro, stagnant. Now, nukitak tirwar, nukitak yan tarwar, observar, dagiti businesses, nag-stagnant eh. Once ka ta business, ka nagpanunot, iti way, nga ma-overcome mo DJ nga plateau, kat ka nga ag-level up kakabsat, ag-down ka. Unaan na ka, dagiti competitors mo. DJ ti kayat ko sa wan, no hanggang nga creative, hanggang agpanunot, kat kas jailatan, nuhan nga mabrok ta business mo, unaan na ka, dagiti kalaban mo. Naawatan nyo kakabsat. So nga, I believe nga kadigitoy nga tiyempo, ti weapon ni Satanas kadagiti Kristiyano pag stagnanton na ida. Amang kakabsat, kas kayla businessen nga nag-stagnant. Kaadwan, I speak my heart to you. Kat imprepare ko nga inkararag deto, itapnon ti kasta, ma-overcome deto nga barrenness ti church tayo kakabsat. Amom ti kalidaya na Kristiyano tay barren. Tay pastor uri excited, kakaasipiman, kaslaawang kasarsarita na ata barren dagiti Kristiyano. Naawatan nyo? When? Iso nga let's overcome the barrenness. Naawatan nyo kakabsat? Kat makita yung dagiti business, kasla itata, kita nyo, among timesa nga, mang pa-excite deti Ilocos Norte, TSM. Excited ti tao, tapa nag-open TSM. At dabaro nga negosyo eh. Kita nyo kakabsat, idi may TSM, dito yung probinsya tayo, nang dagdag, nang nayon isuna, iti value, dito yung pagilian tayo. Agbalin isuna nga kasla na iangat, na i-elevate, dito yung level ti probinsya tayo, gapo ka dito yung kaadda TSM. Nawatan nyo di jay? No kumaawan TSM, kat awam may introduce nga baro nga negosyo kakabsat, jaklaan mo. But with the coming of the new SM city in Lawag, kakabsat, nang create the excitement, nang add the value. Hala di jay, makita yo, amin nga lote taglawlaw, paunay kansan no, adda lotem di kakabsat. Paunay nga tan no lotem, jay abay na, uno jay sango na, paunay yung kakabsat. Day jay la pa nagtakder jay SM ijay, kitam, ngimato pati value digiti kaabay na. Among tiyan nasawan, no agtignay kay mat, no ag-level up kay mat kakabsat, permi nga mablesan ti ado nga taot biagyo. Di mo ka di amo nga tapa nag-stagnant mo, maapektaran ti pamilya, maapektaran ti anak mo, maapektaran digiti kakadwam ti trabaho. Hello? Isu nga dapat kakabsat, hantayo nga ag-stagnant. Dapat, we should go to the next level of our Christian life. Maawatan nyo kakabsat? Teko na ako, don't stick to segunda. Dapat tumersera ka. Dapat mapangka kwarta, dapat agkinta ka. Naawatan nyo kakabsat? Amen? Okay. So if I observe around, businesses are growing. Not only that, makita tayo pa digito'y cities. Idinagapuak dito gigaraw. Permi nga makitam ti excitement at DJ Robinson, J sango na kakabsat, inla ko da DJ nakadakdakkel nga property. Daka mano nga 1,000 of square meter, ti pagsayaatan na, may isa nga pamilya, upat dan sa agkakabsat, kuna ni Pastor Mark Kanyak, J may isa nga kabsat da, miyembro da J anak na kakabsat. Heredero J ubing. Ti ayan na nga ganas, deti nga ubing, nag-surrender, nag-full time ti ministry. Paunay, pakita na kanyak, di picture na dalanga na kakabsat nga ubing. Agbasbasa ita di Bob Jones University.
Pero makitam kakabsat nga there are new structures being introduced. Oo. Tapos impasyar na kami ijayan ti regional offices. Makitam. Oo, iso nga kunana kanya kat pastor kunana. Ito ang magiging BGC ng Tugigaraw. Amom no business-minded ka, no politiko ka talaga. You look at it, grabe, talaga nga kunam, wow. Something is going to happen in Tugigaraw in the next 5 years, in the next 10 years. As pastor, nukit-kitang kay nga miyembro kakabsat, depende ka DJ attitude yo kadigitoy sa uti-apo nga may bagbaga, timang predict no anantot biyag ken pamilyam in the next 5 years. So nga ti prayer ko kakabsat, deti man nga message ket kasla dete agbalin nga correction kada tayo, wano encouragement kada tayo, i-take you ko mga positive. Because you really need to go to the next level. Amuyo, I am looking forward. Kung nakita tugtugawak, apo ko nak, deti church meet bakarak manunga tawanan 40 years. Bangbanggulan ti taod tuyang. Kada bangbangutanen. Hangan nalakang kasarsarita aya. Gusto unuhan. Di kayo maka-amen. Kita nyo? Tirigat yung kakabsat. Aya. Samantalang numapanak ka, digiti outreach kat amen, danga amen. Numapanak ka, digiti pagbaludan kat amen, danga amen. Dito kat awagim, amen. So nga ti kunak kat apo, kunak challenge kanyak deti nga church ha. Because aduntot pa pastor nga kasla kanyak, kakastoy tumot ti church nga ipasturan na. So nga, I hope and I pray kakabsat, we can make a breakthrough and difference in our church. Oh, di ba? Bigla kayo nga nag-amen. Ayos ha. Okay? Tuloy nyo yan. Alright? Technology is upgrading. Kita nyo ha? Technology is upgrading. So, kita nyo taglawlaw kakabsat, pero may nga dati spirit of excitement. Ngam numapang ka di church. Rik na man takaabay mo. Ala, siyak kakabsat, marik na yung nga tamot ti pasyon ko, aya. Dakay nga rod. Dakayo. Ala, rik na nyo man takaabay yung kakabsat. At the excitement na ito, nagmamayo. Hello. Dakay ka digyan mga sanctuaries. At the excitement daw, nagpapatay. Dete kunak di Domingon, kakabsat, talo nga level. Number 1, no excitement. Number 2, excited on the wrong things. Mabalinghang ka DJ, no excitement, pa kasi ka di number 2. No basketball, grabe. No pangpangan, grabe. No palanit. No paburnit. Saan ka nga pulos ka paudi, sikat umuna jilin niya. Di ba? Church guy. Diyan number 3 kakabsat, excited for God. So kung nakadakay di Sunday, masapol nga mai-elevate di level tayo. From no excitement, excited on the wrong thing, dapat mapantay di level nga excited for God. So kaulitan kakabsat, in-point out ko kada kayo, SM, grabe, excited ang probinsya. Tigitay, tattao diaglawlaw, excited ang agilakot lote da, kunada siguro, raik pa ita 5 bills, sigurado, deti balay ko, baka 20 million to deti yun, 30 million. Excited. Tigiti cities, excited. Development plan, di ba? Technology, kairurwar lang ta iPhone 16 sa tayo. Rimwaran kakabsat, nakita di social media, paunay ka di babain kakabsat nga, isut imuna di pila. Tapno na isut pa ko na nga, imuna nga nagkaroon ti iPhone 16 ti Pilipinas. Dual daw na kano nga napampinilpilaan. So makita yo, may pangkap ka digiti worldly things, earthly things, at the excitement. Inga ka digiti churches. Kapsa, adot nagpipritsak ng churchesan. Papadahalos. Miyembro, agmamayok, papatay. Aglalo digiti na bayag. Tsaka mo kapsat. Pero I believe, deti message ko itang arabi, I hope, maawatan nyo, is tadjek kakabsat, deto iti rason. Uray kasanop pa ng birati pastor, nakasigunda kamot latang amin. Di kamot lawiling nga mapan, di terseran. Tapno, agbaling ka nga, naan-anay. Di ba kung na di binasa ta itay? Api ngayon ti apo ti pastor, tapno digiti sa santo, agbalin nga, naan-anay. Kasano pa ng paan-anay ko kada kayo? Equipong kay ti sa uti apo, kat ipang kay di next level nga panagserbi. Ipang kanto ba di next level? Next level tumanan. Next level tumanan. Tata, ipang ka di next level, i-refuse mo mo di jaya mo magkayat.
Tatangkan mo't ulom, nasun ka mo't, stubborn ka mo't, for whatever your reasons are, I'm sorry. Amo talaga may experience tinananay because you're not willing to go to the next level. Kas kala negosyo, hamo kaya ti aginnovate. Okay. If that's the case, unaan nakat kalaban mo. You don't want to innovate. You don't want to entertain change. You don't want to go higher. You don't want to upgrade. You don't want to elevate. Kas jay kakabsat. O, maawatan yun. Dito istoryana, dito topic tayo. Amen? So nga ipakita kada kayo, it is 7 levels of spiritual service and maturity. 7 levels. May kabil to dito, dagiti bulletin boards tayo. Ayan. Okay? 7 levels of spiritual maturity and service. Alright. Kita tayo nga umuna, no, ana, dagiti nga levels. Na as I explained to you, kakabsat, each level, okay? Each level is an exciting level. But it becomes boring when you don't go to the next level. No ready kan nga mapanje next level, kat di ka mo nabangkas ka la dete, nag-graduate ka at high school and ready ka nag-college, di ka mo nag-college san. So adut Kristiyano nga nagpatinggal at di ayanan. Maatawan Cyrus, so nga dapat ag-level up ka di sumaruno. Oh, so nga deta ti dapat kakabsat. Ayan. Now, what are the 7 levels of spiritual maturity and service? Now, ti umuna kakabsat nga level is number 1, ikabil mo. Di kita, personal quiet time. No, kabaro nga Kristiyano, kakabsat, detoy iti first level nga dapat ma-adapt na kan maging consistent isuna iti biyag na. Now, awang kay ditan kakabsat, hanggang sa nga awang kay ditan, hanggang kay kukwayat time. Ngam ti kayat na nga sawan, na-establish yu ti biyag yu deta nga sisteman. Ngam jaklaan mo kakabsat, ano, wubrayo pelang. Kasi uray na pang kay J number 4, number 5, no ikatam J number 1 kakabsat, lumagpak kalata. Masapol nga ti point na ngamin ti Christian growth, hanga di J, okay. Kasla ti arig hanga di J, nag-tights ka ayan. For example, idi kayat mo't bang ti first fruit, inyakar mo J tights, impamot first fruit. Tapos makapag first fruit ka. Hello? Hindi po ganun. Dapat pag nagta-tights ka, ituloy mo J ag-tights, ngam na yunam iti next level. Iso J first fruit. So, agtatights ka, ngam dapat, no ag-first fruit ka, agtatights ka man lang. Hanga DJ, dati tights ko, ikabil ko yan ta first fruit. That is not growth. Growth is adding. Naawatan nyo kakabsat? So, nang rugi ka ti personal quiet time. Well, I might share some things tonight about personal quiet time before nga inak na number 2 kasi tila i-discuss ko dito number 1. Ngam ipakita kada kay deta nga levels kakabsat. Aya, takitaan tayo no yan nat dapat dita ti pagsifan yun nga level. If you don't want to go to the next, talaga kakabsat. Ag-deteriorate ti spiritual life mo. Kalati, ti arig kudta, kastoy. Okay, no bodybuilder ka, nang rugi ka ti 20 kilos, dapat Genex 30 kilos ka. Tatan Genex 40 kilos, ngumat nga to di jay. Aging gana nga marits mo, Jay, na anay nga isut full limit. Nga maging nga di marits day, Jay, kakabsat, you should continue to go higher. Naawatan niyo? Okay. Now, when it comes to personal quiet time, mangibasa ak lang ti sumagmamano nga verses, ang kung kailangan nga i-discuss nga i-emphasize dito, tilang goal ko nga mangi-emphasize tat tagakabsat, palagi pang kailang, kasi I don't know, no DJ quiet time yo, kat makatulong nga permiking ka, DJ pa ng sustain na kasi, supposed to be, J quiet time mo, inoris na J spiritual growth mo. Nuhan na manoris J quiet time mo, J spiritual growth mo, agsubli ka J quiet time. Masapol nga i-recalibrate mo di Jay. Kasi you cannot grow without quiet time. Hana mabalin nga, Diyak agku-quiet time, abok, may kabesak ti books of the Bible, may kabesak ti 50 verses, hangka agku-quiet time, agsosolwining ka, ag-disciple ka, ag-ministry ka, ngaman agku-quiet time. What happens? Ag-dry ti spiritual life mo. So nga, sublianak lang kakabsat for that sake. Tapno maawatan nyo nga, as you grow up
go higher in the level of your Christian maturity and service, the quiet time mo, it becomes more meaningful. It gives new meaning to your quiet time dapat. No naging cheerful giver ka, it gives new meaning to your quiet time day nga level. No nagbaling ka nga soul winner, it gives new meaning. Kasi, idi ang ka pa soul winner, ti prayer mo, Lord bless me, bless my family. Idi naging soul winner ka, Lord bless our mayor, sana masave si ganito. Di ba? Nang isuna ka kapsat ti meaning di quiet time mo. The problem with many of us is we go up, but we try to remove the basic foundation. Maawatan nyo ka kapsat. So nga, kang kailang tisang kabasit nga kwa, di quiet time, kasi no pa nagkunayo kat nga ta quiet time ti kasapulak dugong kunam, well. Anyway, kunana dito second na dito yan ti Matthew chapter 6 verse 6 anak kunana. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. That is quiet time. Malagip yu DJ, upat, uno, lima nga G. Sino ka dakit tinang-apply di jayan? Hangko in-share DJ nga message, tap nula i-take note yu kakabsat. DJ timang pa-enrich ti quiet time mo. Ano di umuna nga DJ quiet time? Ah? When you have your quiet time, what is the first G? Gratitude. Start your quiet time with gratitude. Agyaman ka ti Apo for many things, for everything. Okay? And then, next G, grace. Ask God for His grace, and on and on and on. So yung limang yon, pag nag-quiet time ka, Lord, umuna ti amin, agyaman akin ka, thank you Apo, tas si bibiyagak pa eh. Pati bagbagik, nga ba't lisagang angasak? It changes the way you look at life. So nga quiet time, very essential. O anapay, Matthew 4:4, but he answered and said, it is written, men shall not live by bread alone. Quiet time yan in the Word of God. Okay? Matthew 7:7, ask and it shall be given you. Pray, that's what it means. So, your quiet time will mean so much. Okay? Let me read some of the statements given by great and successful business people about quiet time. David Green, I don't know na-mention ko this Sunday, the founder of Hobby Lobby. Na-mention ko this Sunday, di ba? Okay? Alam nyo ang sabi niya, the first hour of the morning is the rudder of the day. Amo yung rudder? Kala ko matabang ka. DJ rudder na iso di pagiturong. Am I right? Nagbasit ngam kaya na nga iturong di dakilabang ka. So habang nga dumakdakil ti responsibilidad mo, dumakdakil ti ministry, hanga dapat mapukaw jay rudder mo. No inikat mo day jay kakabsat, hanga ag-move forward amin. That's why the basic of quiet time is very important. Okay? Now, kunana, a quiet time with God centers my heart. That should be the outcome. Focuses my mind and aligns my steps with His purpose. Oh, nagpintas dito ang statement, kakabsat. Kaya't nga sawan, di quiet time na, i-reset na kan di panunot na, nga haang nga di self na ti focus na kan di kitila kasapulan na, no di kat di panang fulfill na ti purpose ti Apo ti biyag na. Oh, very important dito ang quiet time. Ni John D. Beckett, chairman of RW Beckett Corporation. Anak ko na, if I start the day focusing on God's Word, it shifts my entire perspective. Padasam ti agreeing ti bigat, cellphone nga sigod, Facebook, radyo, everything, except quiet time. Uri adda ka di solve, uri ibagam nga, tertira sa kakristyano, kaya ka siguro ganyan, di ka nagko-quiet time. Kasi di quiet time, i-reflect na kakabsat eh. Ag-reflect di biyag mo eh. Hana mabalin nga hangkag quiet time, kakat awan result na di biyag mo day jay. Hana mabalin nga sibsibugam tamula, kat awan mo ti result na. Unless di mula, awan biyag na. Am I right mga kapatid? Oh, business is no longer just a work. You see that?
it becomes a platform to live out His principles. The excitement na nga mapanagtrabaho is because he has been equipped with the principles of the Word of God. Oh. Next, ni Alan Barnhart. Okay? Alan Barnhart. Ni Alan Barnhart is CEO, Chief Executive Officer of Barnhart Crane and Rigging. Oh, di kita heavy equipment dito, engineer. Kitam ti makuna na may pang ti quiet time. Daily quiet time is non-negotiable. It's in those moments of prayer and reading the Word that I am reminded to trust God's guidance in all decisions, big or small. Nagpintas deta ang kakabsat. Mariknayo di dyan nga marikrik na unuhaan. I hope you are experiencing that in your daily quiet time. Oh, sapagkat pag hindi, ito ang dapat mong balikan. Agawid ka itang arabi deto iti revive nyo, ti biyagyo. Jay quiet time yo, kakabsat. Oh, when you are losing your heart and passion for quiet time, well, that's not a healthy indicator. Hindi na yan maganda na indikasyon, mga kapatid, ng spiritual life mo. Oh, si Norm Miller, chairman of Interstate Batteries. Kakabsat, boss di gito, may-ari ti business di gito. Anak ko na, the Bible and prayer keep me grounded and humble. Kitam kakabsat, ayusin na gayang pati attitude mo. Kumusta't attitude yung itang arabi? Inayos ba tayo quiet time yung tayo bigat? Amen. Oh, anapay? Kunana, in business, it is easy to get wrapped up in accomplishments. But daily time with God reminds me it's all by His grace. Nagpintas detang kakabsat? Oh, next, ni Abraham Lincoln, former U.S. President. Alam naman natin si Abraham Lincoln, di ba? Anak ko na, I have been driven many times upon my knees by the overwhelming conviction that I had nowhere else to go. My own wisdom and that of all about me seemed insufficient for that day. That's what I feel every morning. Ti kaadu ti trabaho, ti kadakkel ti responsibilidad ken ministry, I feel kakabsat, nga no Jack, isatisfy ti Apo, ti panag-quiet time ko, I am not ready to face my day. That's like Abraham Lincoln. Next one, Daniel Kotz, former U.S. Senator and Director of National Intelligence. Christian di gito Anak ko na, spending time in Scripture and prayer is essential. Okay? In positions of leadership, the pressures are immense, but daily quiet time keeps my heart steady and my mind clear. Are you experiencing clarity of thinking? Is your mind too clouded by many fears, many worries, many depression? This is your answer, quiet time. Ngam no apay, kaslatay latay tao, no anatay agas mo, isut hamo kayat nga tumaren. Isut mabaybay am nga tumaren. Ngam isugayam agas mo. Naawatan nyo kakabsat. Ito yun, gamot para sa mind na medyo magulo, mind na worried, may anxiety, stress, pressure, depression, ti agas na gayam, quiet time. Tengo na ako na kung kailangan nga i-emphasize sa perpermi deto, amutay deti nga habitin, kailangan lang nga ma-revive tayo. Okay? I hope ma-revive ti quiet time yon. Alright? No ma-revive ti quiet time yo, praise God. I'm so glad na deti nga message na revive ti quiet time yo. Okay? Next, mauday ni George Washington Carver, a scientist and educator. Anong sabi niya? No books ever go into my laboratory. The thing that inspires me most is quiet time spent alone with God. Inspire me most. Isut abangan na kakabsat.
Sa bali jerik na, you know, when I wake up every morning, uray na kaidaak pa'y kakabsat, sa bali jerik na kamakisarsarita ti Apo. It's a very exciting moment for me when I wake up every day and just talk to God. And I feel what He said. Mariknak dito ibagbagana kakabsat. Through my work, I seek to reveal the beauty and wisdom of our Creator. So in relation, itrabaho na, He will manifest God. My hope is that others will come to know Him too. Oh. Agko quiet time kay mo lang, damagaman ta kaabay mo, kumusta ti personal quiet time mo? Amen? Of course, that is not all. Hindi yan ang hanga deta at makaananay ti Christian life mo, deta quiet time. Ngem, hangkag baling nga naananay, no hangkang ag-quiet time. There is no substitute for that. Naawatan nyo kakabsat? Oh, mabali mo nga substitutan iti dadu mga activities ti biyag mo, but quiet time has no substitute. Okay, next. Hindi next level. Hangko i-discuss amin, dito yan, but ipangkay lang i-next level kakabsat. Okay? What is the first level? Personal. Okay, kabil mo. Balik mo yan. Oh, next level. Okay? Attending church worship and prayer. Oh, agad attend kay mo. Taya. Agad attend kay mo tan. Amen? Oh, so, iti una na, exciting dito yung parking ka. Pero itatan, habang agad attend ka, nagbaling nga normal nga sistema mo. Tata, yung ka dyan next level. There is another new thing that must be exciting in your life. Number 3, ano yon? You must be a soul winner. Now, how many of you are soul winning? Amo yung kakabsat, uri agad attend ka ti church no hang ka ag soul win, aglalo ka dagay nga nabayagan, ang nakumpleto tabiyagyo. Am I right? Ha? Agsusol winning kay pelang, men? Agibumbunon kay pela gospel tracts? Oh, pag hindi na kayo nagsusol winning, hindi kayo nagdidistribute ng gospel tracts, may kulang yan sa inyo. Uri ka na yung kayo umay ag-attend. So nga revive nyo deta kakabsat. Ti aramiden nyo, binigat, dapat adat itugot yung nga gospel tracts. Oh, kahapon, tingnan mo ha, pauwi kami, sumakay kami ng isang Grab, yung taxi. I tried to share to him the gospel. Pira, nalaman ko taga-Bakara, ninanang na. Kasi kunana, saan po kayo sa Ilocos? Kasi makisarsaritak. Oh, di kwan, kunana, Ilocano po kayo? Oo, Ilocano kami. Saan po kayo sa Ilocos? O, dito yung Bagak, Lawag City. Anyway, Damot Church tayo Lawag, isot most common. Ah, ganun ba? Bakit, kunat? Yung nanay ko, taga Ilocos din eh. Saan sa Ilocos? Sa Bakara? Sabi ko, taga Bakara din kami ha. Saan sa Bakara? Sa Sa Kasilyan. Taga Kasilyan. Ninanang nakabsat ngam na bayag nga nagbay Great EJ Manilan. So I tried to share to him the gospel. Alam mo, minsan ngayon parang ang hirap din sharean ng gospel yung mga tao na busy, laging puyat, lutang eh. Ang utak niya talaga nakaset sa trabaho, pangangailangan ng pamilya. Habang kasarsaritam, kala na sumsumrek. Hindi ibig sabihin na walang kwenta yung sinasabi mo. Ang problema lang, wala siya tamang channel. Minsan sa church na-experience ko rin yan eh. Hindi dahil walang kwenta yung sinasabi ko, wala ka lang sa tamang channel. Oh, diba? Pambira, kinakausap kong ganyan. Hana sumrek. Sasagot, sabalin to disong bat na. Sabalin disong bat na kakausat. Oh, ibalik na lata, pangangailangan ng pamilya, ganyan-ganyan. Hammo ma-impart nga, kailangan ti masave, importante pa na kaisalagan di kararwam, But I try to share to him the gospel. Hangkuman nga napag-pray nga napa-accept, but I'm so glad. Sa bali, Jay, feeling ka kabsat. Nga soul winning ka. So iba ka kada kayo, dito yung number 3 ti dapat next nga level yung adadumang kakabsat. The thing is this, ang aking advice sa inyo, every morning, Rex, no nakariing katibigat, kunam apo, sa tangarumwarak, aming nga tao nga makasaritak, no hang kumaikan ti gospel tracts, hanlang ikak ti gospel tracts, if I can, I will try to talk to them about God. Basta ti aramiden nyo laeng kakabsat, makisarsarita kay ti tao. Maybe kaduam ti trabaho, etc. Nakatugo mo jay jeep, unuhaan, napangka na grocery, makisarita ka lang. Oh, kumusta? Hello sir, kunada gumaking ka. Kumusta ka? Kastoy lang sir. Oh, very good. Ikang ka man ti basbasa. Oh, tinapinta sa question ko, di kalmang kingkuan agad.
Everyday ka ba nagtatrabaho? Oo, sir eh. Kailangan eh. 3 ng anak ko eh. Ang tanong ko kaagad sa kanya, sa ganyang trabaho mo, may time ka pa bang mag-church? Ay, naku sir, wala na. Oh, di ba? Ang sarap na pasok yon. Then I started to talk to him. But again, he would go back to, ang daming mga pangangailangan ng buhay, ganyan-ganyan. Ganyan ang tao, di ba? Oh, but anyway, let us engage in soul winning. So nga itatagakabsat, kaya't kung nga amin tayo kung mga nabayag, dakay nga coordinators, usher, music, choir, lahat. Okay? All of you, before Sunday, should give gospel tracts. At least, numabalbaling kat ag soul win, ag-engage kay ti soul winning kakabsat. Hangkay ka di nga agin involved ka di kita, nga hangkay soul winner. Serious nga talk di jayang kakabsat, maawatan yaw. Dapat soul winner ka. Paglabas nyo mamaya, limbawa, dumagas kay dita, gumatangkat empanada, sino tang grabe ka da kayaw? Ay, umpi ng grabe eh. Well, akit no dumagas kay ito't empanada tawon no hamburger, kanyo gospel tracts. I'm telling you, it's a different feeling. I-exercise mo nga min detang aspect ti biyag mo. So nga, deteriorate ti adu ka datayo, ta dito mo't exercisen, dito nga level. Naawatan nyo kapsat. Next, number 4. 4th level, cheerful giver. By cheerful giver, we mean that you are faithful in giving your tithe, you're giving your love offering, your missions offering, your first fruit. Kakabsat, tithe should be given regularly. Hanyot utangan ta tithe siyo kakabsat. No ti apo tag-collecten ka, kakaasik agbayad. And once the collection happens, you must recognize God is collecting you. Dapat ma-recognize yung kolektaran na kay ti apo. Isong ag-deteriorate tayo, ag-stagnant tayo, kasi hantay nga growth giving tayo kakabsat. Masapul nga det at next level mo. Soul winner ka, nakaragragsak ka. Anat sumaro no, cheerful giver ka. Sursurum ti maging cheerful giver. Kunana kanyak DJ may nga pastor nga nagsaludsud kanyak. Pastor, papaano kung halimbawa kunana, DJ ka no member, kunana king kuana, halimbawa, nagsweldo at kunana, nagsweldo ka no. Tatan kakabsat, DJ dapat nga pang tithes na, gaputa agkurang. Ano gaputa agkurang. DJ para ti pamilya na. Imbes nga i-tithes na, di la mabaling nga utangan na kanpelang. Ano pa nagkunayo kakabsat? Mabaling nga utangan? No, it shouldn't be. If once you receive it, immediately, iapontem ti apo dayjay. Otherwise, kakabsat, talaga nga palagipan na kati apo. Kolektaan na kati apo kakabsat. God knows how to collect. And if you are experiencing God collecting you right now, you should pinpoint. Mabaling nga nga di devotion ti problema, mabaling nga di soul winning ti problema, baka dito cheerful giving ti ayan ti problema ti biyag mo. Bakit? Anong explanation ko? Sabi ko sa kanya, kung halimbawa, partner ta ti business, okay? 50-50 ti share ta. Idi agin kam jay business tan, naalak tay share ko. Tatay igamak jay share mo. Mabaling ka ding umayak kin kagat ko na, Brad, dito tay share mong utangag mampela nga. Do I have a right to decide? I don't have a right to decide where that money goes. It should be given to you right away. So nga once ka nagsweldo kayo kakabsat, hanyo awan right mo nga mang decide, no yan at pangipanam ta tithes. Dapat isublim ti apo, itud mo nga itud ti apo dahi jay kakabsat. Hamot utangan. Naawatan niyo? Cheerful giving deta kakabsat. Tano saan, talaga nga pariktaan na kati apo. Kat ulitek, no madama nga mariknam ti panagtrabaho ti apo, you should come to realize, Lord, deti pasama ko kat parpariknaan na ka madama. Siguro deti ti rason na ko naman. Baka deti giving ti ayan ti problema k apo. Lutasam day jay. Sulbaram day jay nga banag. Amen? Okay, next. From cheerful giver, anat next levelan?
ministering. Oh. Kaya't nangasawan ka kabsat, that is the point. Bawat step, preparation for the next step. No agmin-minister kang, kala ko magtugtugtug kat violin, agkang kanta ka ti choir, agpakpakanta ka, agtukar ka iti instrument. Dapat amin to upat ubram. Kuma, angam kaadwan haamad. Naawatan nyo kakabsat? Kuma. Song leader ka, usher ka, singer ka, player ka, ano pa Sunday school teacher, kuma. Dapat before DJ nga ministering, adaking ka di upat. Consistent quiet time mo, faithfully agad attend ka ti church. Sunday morning, Wednesday night, numabalbalin, EJP batak. So nga kita nyo amin, digiti choir tayo, dakay nga general choir, na-require kay amin nga may batak. Kasi dapat, adaking ka DJ May katlo, dapat soul winner kayo. Every week dapat, agibumbunong kay tracks. Hanti, kaka-espiritu, tuyang kakabsat no hangkek, so soul winning. Sa bali spirit mo, sa balin, adayo ka. Agbaliw ka, naawatan nyo? Kan number 4, cheerful giver ka. O, naawatan nyo, DJ kakabsat? Dapat, DJ, ti prerequisite na. So that you can be involved in the ministry. Amen. Now, when you are ministering, mapangka di next level ang kakabsat, anat next level nan? Disciple maker. Now, many of you are consistent in quiet time. You are attending church worship. You are a soul winner. You are a cheerful giver. You are now ministering. Tatta kakabsat, nakakwarta ka. Biraang ka kakabsat, ti problema, di ka kaya ti agship. Dapat ti sumaro nung level mo, disciple maker ka na. Nawatan yung kakabsat? Ag-disciple kan. Agsapol ka ti dapat nga tulungam nga ag-grow, new believer. Hello. So, I would like to encourage nga digidjay nalpas na deta 5 levels en kakabsat, inkay di next level, ag-disciple kayon. And the last level, the 7th level of maturity is what? You become a spiritual mentor or trainer. Kaya't nangasawan, kastoy deta, disciple lang ka, disciplerak, correct? Number 6. No, dakta number 7 yun ang kakabsat, ti ubrakon, digito'y ka training ng ag-disciple. So I am now a trainer of disciple makers. Yun ang number 7. And I pray kakabsat na unti-unti, okay, yung mga believers natin na nagko-quiet time, sumaruno ko mga level, maging consistent kay ti church attendance yo. Dete hang kay kailangan nga tetek sana, kang kanayon, umay ka makigimong, awang ka man tay bigatan, awang ka man di Merkulesan. Dapat consistentem deta number 2 kakabsat. O, tuno ka masursurom ti ag soul winning, consistentem man ti soul winning. Ngap itultuli mo dyan number 1 ka number 2. O, tuno kan, i-consistent mo 1, 2, 3, agbaling ka at cheerful giver. Consistent ka man ni Jayan. O, tuno consistent ka na the ministry. Make it consistent. And then next, maging disciple maker ka na. So, nukit kita kakabsat, as I close, at da iti 7 nga kategorya, digiti members ti church tayo. Category number 1, digiti agku-quiet time, nga mahampi agat attend ti amin na worship service. No si kaday jay, agku-quiet time ka, nga mahamo at attendaran pa'y digiti amin na gimong tayo, category 1 kapelang. You need to grow. Hana mabali nakastalat tata Christian life mo kabsat. Nga pasulpo-sulpot ka, umay ka church no kayat mo haan. Hana mabalin deta. Dapat ingkatalang berto kat make it consistent. Okay, ngayon, marami tayong mga Christians sa level 2. Nagpo-quiet time, nag-a-attend na ng church, pero hindi pa nagsusoul winning. You are category number 2, member. The next level mo, maging soul winner ka. So anong gagawin ko sa'yo? Iti-train kita. Isasama kita. O umay ka, dinggam ti pa nag-soul winning ko, o dinggam ti pa nag-preach ko, dinggam pa nag-Bible study, dinggam ti pa nag-conduct ko necrological search. Pakinggan mo, paano ko i-present yung gospel. Tapno ammo masursurom ti agi-present, iti gospel. Then, you become a soul winner. Category 3 ka na. So kakita nyo kakabsat aya, hanyo ipang pangas nga 5 years kay nga memberan, category 1 kay mut pelang.
10 years sak dito yung kunam, category 2 ka. Hello? Meron pang next na dapat na aakyatin ng Christian life mo. Hangka agpatinggat segunda, ag tersera kan. Tapno anay di parabor ti abuti biyag mo. Okay, category number 3. Sino yung mga yan? Nagko-quiet time, faithful nga nag-attend ng church, nagsusoul winning, pero hindi pa nagbibigay. Nagbibigay siguro offering, pero hanapin nag-tithes. Hanapin na sursurot first fruit. Diyan sila nga nag-struggle. So kung ikaw yan, tithes lang, hindi ka pa nagpi-first fruit, hindi ka nagbibigay ng mission, kapatid, kailangan nga i-master mo dito yung number 4. Category number 3 ka pa lang. Now, there are category 4 Christians. Who are they? Cheerful giver, kaya lang awamot pa yung ministry na. Hindi sapat yung nagbibigay ka, dapat may ministry ka rin. May involvement ka. Kasi padasan yung agad attend kayo, mangmangtid kayo, awan involvement youth ministry, may kulang eh. Isong adult Kristiyano, dakurkurang na. May kulang eh. Naunawaan niyo mga kapatid? O, hayaan niyo akong bumawi ha. 8:19, wala ako nung prayer meeting last time dito eh. Babawi ako sa inyo. Okay, cheerful giving. Now, category number 5 Christians, ito na. Nagko-quiet time, agad attend church, soul winner na siya, nasursuro na cheerful giving, at the ministry na ti church, ang next na dapat sa'yo, maging disciple maker ka. Tuturuan na kita paano mag-disciple. And I praise God. Marami na tayong mga members na nakompleto na nila yung number 5, yung 5 at consistent yan at ngayon, nagdi-disciple na sila. And I praise God, many of these members of our church na disciple maker, hindi pa matagal yung mga yan. Yung iba 3 years pa lang sa church natin, yung iba 4 years pa lang sa church natin. But they are now disciple makers. Nagba-Bible study na yan sa trabaho, nagba-Bible study na yan sa school, sa mga classmate niya, tapos nagseseleksyon. Halimbawa, 20 tinawin na nga classmates na. Nagseleksyon, sabi niya, tututok ako sa 3. So may 3 siya ng mini-meet every week. Yun na yung level niya. Nasa disciple maker na siya. And in the next 5 years, I hope we will have so many members here who will become spiritual mentors. Kasi ganito yan. Ladderize kasi hindi ka pwedeng disciple maker na wala kang karanasan doon sa 5. Anat isurum di disciple mo, di ka mat agko-quiet time. Anat isurum di disciple mo, di ka mat makipi-prayer meeting. Umay kag pa, so late ka pa eh. Anat isurum di disciple mo, di ka mat agso-soul winning. Kasi nung ayan charismatic ministry, si kaawa mo ministry. So, makita yung kakabsat aya, level deto eh. Prerequisite yan. Kaya ngayong gabi, ang tanong ko sa inyo, yan na't nakaistakan yung level tinabayag. Yan na't medyo kimidit nga, parte ti biyag mo ta, yan na't level nga dapat ayam mo itan. Katag kararag kagat ko ng Lord, your command is I should be abounding in the work of the Lord. Tapno ma-experience ko tinaan-anay, nga panag-grow, ti maturity, kan panag-servik kan kaapo, dapat inak yan ta next level. So, napintas nga ikabil tayo dito, paikabil ko kada kita bulletin board tayo, tapno no sumrek kayo may makigimong, may palagip king ka. Category 1 akpe lang siga. Category 2 akpe lang, jak peg soul winning. So makita yung ita. Amo yung tradition kada giti churches nga kuha kabsat. Members. Sabi ko nga darating ang time mga kapatid, ayaw ko nang magkaroon ng church member. Bakit naman pastor? Kasi ang gusto ko, disciple makers lahat. Wala nang member, puro disciple maker. Kasi memberak. Di ka matamot responsibilidad mo. Memberak ko na. Awang ka ti prayer meeting. Kasi ano nga member di dyan? Dapat nakakabsat, agad hang ka lang nga member. Disciple maker ka. Amen ba mga kapatid? Damagam ta kaabay mon. Yan na iti next level nga dapat nga level mo. Yan na ti next nga dapat level mo ko naman. Damagan nyo man. Ag-reflect kayo. Nalidlidam di message aya. Nalidlidam gayang. Damagan mo, yan na ti next nga dapat level mo ko naman.
Come on, ask your seatmate. Amen? Oo. Oh, kumusta man di kita tagalawag? Kumusta kay talawag kakabsat? I initially planned to come and preach there tonight. Oo, baka to no next siguro palubos ti Apo. Yan, no? Amen. Oh, kita nyo na yan at level nga dapat next kayon. Pasukin. Oh, kumusta yung mga pasukin natin dyan? Papasukin mo. Wala. Okay. Claveria. Claveria, nasaan yung mga Claveria natin? Oh. Oh, nalawagan na, muyo na yan at level nga dapat next, ha? Apari. Apari. Awan, lasam. Yung lasam natin. Oh. Okay? Go to the next level. Batak. Yung mga batak natin. Very good. Okay, Australia. Australia. Oh. Doon na sila akin, nandito lang nung Sunday. Okay. All right. Go to the next level. Amen. All right. To God be the glory. Adadadjayan. Okay. Oh, kakabsat, ingkay ta next level. Amen. This is a very exciting journey for our church as we continue to move forward. Okay. Tumayo tayong lahat at manalangin tayo. I'd like the ushers to come forward. Pumunta kayo sa harap. Manalangin tayo. And as we will give our offering tonight, we'll be singing that song, Try Me, Prove Me. All right? Lina kayo mga ushers. Manalangin tayo. Okay? Next week, ibabalik ko na rito yung box. Babalik ko na para hindi na offering bag. Box na. Mas biblical yun eh. They laid their money on the apostles' feet. So dapat tayo maglalagay, hindi yung kukolektahin dyan. Alright? Sige. Let's pray. Heavenly Father, thank you for our message tonight that reminded us, O God, that you are not yet finished with us and that we need to go higher in our Christian journey, in our Christian life. We ask, dear Lord, that you continue to bless each and every one. Ado dagiti nagbalinan nga new believers sa HBBC, and I'm so glad na dumadami sila. At sana po kahit ang mga members naming matatagal ay umakyat doon sa next level ng kanilang Christian life and Christian maturity. Thank you, O God. I pray that you bless the gift and the offering and the giver tonight. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Sing that song. Trust, try, and prove me. Ready now. Bring ye all the tithes into the storehouse, all your money, talents, time, and consecrate them all upon the altar, while your Savior from above speaks sweet. Trust me, try me, prove me, saith the Lord of hosts. If a blessing, unmeasured blessing, I will not. Second verse now. When my wavering faith in trials falters, when His guiding hand I cannot see, then in wondrous love and tender mercy, through His word He says to me, trust me, try me, prove me, saith the Lord of hosts, and if a blessing, unmeasured blessing, I will not pour out. Last verse now, number 3. I have yielded Him my life forever, all I ever or hope to be. Nought on earth my hold on Him can sever, while I hear Him say to me, my child, trust me, try me, prove me, saith the Lord of hosts. If a blessing, unmeasured blessing, I will not pour out on thee. And all of God's people say, Amen. Tumayo tayong lahat. Okay. Dear Lord, continue to protect our brethren through the storm. Nangruna dagiti adat Cagayan. And Lord, dismiss us with your blessings tonight.
Thank you for giving us this very important message this evening. Tapno agbalingkam nga naan-anay, halaeng apo nga managdingeg kam ti saom. No di kat i-apply mi ti biyag mi, ken may involve kam iti pudno nga panagserbi ken ka. Thank you for reminding us of the levels of spiritual maturity and service. That makapag-reflect kam unay apo, no yan na iti dapat next nga paka-involvean mi apo Dios. Thank you and bless our activities in the coming days. Ingatam ti panagawit tunggal maysa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Practice the choir. Yeah? I will meet with those Vintar and Sarat members downstairs and we are going to talk about our service this coming Sunday. Okay? All right. We are dismissed. God bless you.